Diama igitondo cyiza kandi igitondo cy'umugisha. Urakaza neza no ku muryango wa Sport ya YouTube kugeza amakuru sport umunota ku munota na makuru meza kandi agezwa. Amakuru yo ni menshi cyane, many update. Ndagira ngo ubwire ngo tugeze mu kwezi kwa nyuma kwa transfer mercato, ariko nanone ndagira ngo tuganire ku muryango w'ikipe ya Chelsea. Nibiki birimo biravugwamo? Misha Mukairo Mudryk yamaze kubagaruka mu mupira w'amaguru. Enzo Fernandez situation ye imeze gute kugeza kuri izi saha? Ese icyerekezo cye ni ikihe? Benoit Abadiashile, Trevor Charoba ndetse n'andi makuru ari mu muryango w'ikipe ya Chelsea yose tugiye kugenda tuyamanukamo muri kino gitondo. Icyo nagusaba kora subscribe niba ari bwo bwa mbere, cyangwa se ufungure notification kugira ngo n'ibigano bijye kugeraho umunota ku munota uko bigiye bisohoka. Sharinga, likinga, siga igitekerezo cyawe muri comment section. Ikindi va ku munota wa mbere ugiye ku munota wa nyuma. Reka rero twihute cyane twanzike kubera ko dufite iminota mikeya. Bamwita Misha Mukairo Mudryk, umunya-Ukraine ukina ikipe ya Chelsea ariko wari mu bihano. Uyu mukinnyi afite imyaka 25 kugeza kuri izi saha. Uyu mukinnyi mu kuva mu kwezi kwa 12 ku mwaka wa 2024 ku itariki 17 igihano cya doping cyaramufashe. Yaruka gukina ikipe ya Chelsea ku itariki 28 z'ukwezi kwa 11 2024. Ubwo urumva ko imyaka igera hafi kuri 2 yari imaze kugenda isa nkaho ishira. Mukairo rero Mudryk uyu munsi nibwo ibinyamakuru bigiye bikomakomeye Sky Sport, Fabrizio Romano, ibinyamakuru byinshi cyane bigiye bitandukanye byatangaje ko ngo FA, WADA ndetse niyo bita CAS bamaze kuba abaduhora. Byagenze gute rero? Uyu Mukairo Mudryk, uyu mugabo yashinjwe icyaha cya doping nyuma yo gusangwamo imiti mikeya mu mubiri we ya Miredium muri uwo mwaka wa 2024. Uyu mukinnyi rero iyi WADA iza kubimupima bimusangamo, irangije yemeza ko agomba gufucakira igihano cy'imyaka 4. Yaje gutangira gustragulinga kuri iyo myaka 4 kugeza kuri isaha. Yongeye kujurira rero, amaze kujurira ariko yamaze kwemera icyo cyaha, asa nkaho asabye n'imbabazi ubundi arajurira. Uyu munsi rero nibwo Mukairo Mudryk iyo bita FA, iyo bita WADA ndetse na CAS byaje kuba bifata umwanzuro wo kumubabarira bikuraho ibihano byose biteshwa agaciro. Mukairo Mudryk aza kugarurwa mu mupira w'amaguru, yemererwa gukina ikipe ya Ukraine nanone ndetse n'ikipe ya Chelsea nanone, ahagiye no kwita ayijoininga ahiri muri Hong Kong muri pre-season yo kwitegura shampiyona y'umwaka utaha hamwe na Xabi Alonso. Mukairo Mudryk rero biteganyijwe ko muri weekend ku cyumweru ari buze kujoininga ikipe ya Chelsea muri Hong Kong aho iri gukora pre-season. Mukairo Mudryk yaje kuba rero ababarirwa cyane agaruka mu muryango w'ikipe ya Chelsea, ariko nanone abafana b'ikipe ya Chelsea ndagira ngo mbabaze Mukairo Mudryk, mufite uburyo mumaze iminsi mubona uruhande rwanyu rw'ibumoso kuri 11 rurimo ruritwara, aho mwagiye mushyiraho ba Sancho, mushyirayo bita Bankuku, mushyirayo umukinnyi bita wakinaga witwa Garnacho, biza kugenda byanga. Gittens nawe niho ari ariko ntibikunda kugeza kuri saa mwarokiseho bita Morgan Rogers, ariko nanone Mukairo Mudryk nawe amaze kuba aza. Ubuse ninde uri buze kubanza kuri uriya mwanya? Ese Mukairo Mudryk birabaneje cyane kuba agarutse muri Chelsea aka kanya? Ese mwari mutegereje ku kihe kigero, cyangwa se mwiteguraga ko azagaruka ryari? Ndagira ngo ubwire rero kugeza kuri saa yuko Mukairo Mudryk yamaze kuba agaruka mu mupira w'amaguru. Misha rero w'imyaka 25 yamaze kuba agaruka, ariko nyuma yo kugaruka urukiko rwo mu Bwongereza rwamaze kuba rwemeza ko ibimwe mu bikoresho bye ndetse n'amafaranga ye agera kuri 2,500,000 z'amapaundi ntago yemerewe kuba yayabikuza, akwiye kuba agifashwe. Ikindi kandi gikomeye cyane baje kuba bemeza ngo hari image right ngo ziri kumushinja miliyoni zigera kuri 6 z'amapaundi. Izo nazo ngo kubera nako ngo kutubahiriza ibyo bari barasinyanye hamwe n'iyi image right. Ikindi cya gatatu baje kuba bategeka ko uyu Mukairo Mudryk ku cyumweru agomba kutazajya arenza ibihumbi 5 by'idolari by'amafaranga agomba kuzajya akoresha ku cyumweru. Ibyo rero nibyo bintu bitangiye gukoreshwa kuri Mukairo Mudryk nyuma yuko amaze kuba agaruka. Icyo nakubwira cyo gusa ibi nibyo ari bugenda acamo, ikindi kandi aracyari na mutoya, azashaka n'ibindi byinshi cyane. Gusa icyo nakubwira ku myaka 25 ye amaze kuba agaruka nyuma y'imyaka hafi 2 ari gusragoringa mu gihano cya doping, ibiyobyabwenge mu mubiri we bamushinjaga mu mwaka wa 2024 mu mpera yawo. Nuvuga ngo rero abafana b'ikipe ya Chelsea ndatekereza ko mwishimye cyane. Mukairo Mudryk is back. Ku cyumweru muzamubona muri training aho azaba joininga umuryango w'ikipe ya Chelsea muri pre-season hariya muri Hong Kong.
twirukanka cyane rero bamwita Enzo Fernandez. Uyu ni umumediateri w'ikipe ya Chelsea, umunyargenta wari uri guteganywa ko ashobora gusohoka mu muryango w'ikipe ya Chelsea kubera ko yakomeje kugenda pushinga yifuza gusohoka. Real Madrid yari mufite kuri liste yayo, amakipe nka Paris Saint-Germain yakomeje kugenda murebaho, Manchester City nayo nuko ariko kugeza kuri saha Fabrizio Romano atubwira ati forget Real Madrid na Enzo Fernandez kubera kugeza kuri saha n'ubundi official bid yatanzwe, nta biganiro byabayo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Yigiriye kuri Rodri Cascante. Aka kanya rero uwo bita Enzo Fernandez ngo agent we ngo Pastore ngo bari kumwe muri Amerika, ubu ngo bagiye gufata rutema ikirere aze mu Bwongereza aze kuganira ku kazoza cyangwa se kuhazaza nk'umukinnyi Enzo Fernandez mu muryango w'ikipe ya Chelsea, barebe ko hari ibyo basolvinga kugira ngo uwo bita Xabi Alonso atangire gukorana n'umukinnyi Enzo Fernandez. Niba ari ibishoboka Enzo Fernandez agume muri ikipe ya Chelsea muri iyi sama, ubundi bindi bizatekerezwaho nyuma. Ariko nanone ikipe ya Chelsea ngo igomba kuba iganira n'uyu mu agent wa Enzo Fernandez, barebe icyakorwa kugira ngo Enzo Fernandez agume mu muryango w'ikipe ya Chelsea. Birashoboka yuko rero Chelsea ishobora kugumana umukinnyi bita Enzo Fernandez muri iyi sama, gusa ibizakurikira byo ntago mbizi. Icyo nakubwira cyo aracyafite imyaka igera muri 5 mu muryango w'ikipe ya Chelsea The Blues, nubwo yifuzaga kuba yasohoka. Ikipe ya Chelsea yatangaje ko umwifuza agomba gutanga asaga miliyoni 120 mu muryango w'ikipe ya Chelsea kugira ngo ibashe kuba yamurekura agende ahashaka kuba yajya, dore ko yakomeje gupushinga yifuza ko yasohoka akava mu muryango w'ikipe ya Chelsea. Bijyanye nuko ngo ikipe ya Chelsea ngo ibyo yamusezeranyije ndetse n'uburyo iri kwitwara ntago ari byiza. Ikindi kubura itike yo kujya mu mikino y'Iburayi byakoze ku bakinnyi ikipe ya Chelsea benshi bagiye batandukanye. Enzo Fernandez rero birashoboka yuko ku makuru menshi ahari cyane ayo tuvana kwa Fabrizio Romano, uyu mugabo utajya uvuga ibinyoma cyangwa utajya uvuga ibihuha, ko ashobora kuba yaguma mu muryango w'ikipe ya Chelsea muri iyi sama mercato. Ibindi bizakurikiraho tukazagenda tubibagimenyesha mu minsi iri imbere. Twihuse cyane rero, inkuru zirakomeye cyane nyuma yo gusinyisha Maxence Lacroix, nyuma yo gusinyisha Morgan Rogers, nyuma yo gusinyisha Jordan Anderson, Danny Welbeck ndetse no gusinyisha abandi benshi bagiye batandukanye ba Palestra. Aka kanya rero ikipe ya Chelsea igiye gusora abadefenseri bari kuvuga babiri, Trevor Chalobah mu muryango w'ikipe ya Como, ngo Como ngwizeye neza ko aya mafaranga miliyoni 30 yatanze ngo agomba kuzemerwa n'ikipe ya Chelsea nyuma yuko itanze 25 add-ons bigoranye. Chelsea ikayirejectinga igatanga 25 add-ons 5 zoroshye. Chelsea n'ubundi kongera ikarejectinga yongera gutanga miliyoni 30. Chelsea isa nkaho itayemeye neza inarejectinze. Aka kanya rero ikipe ya Como yamaze kuvuga ko ntago iri buze kuba izamuka na gatoya, yizeye neza ko ikipe ya Chelsea bari buze kuba bakomeza kuganira, kandi ngo Trevor Chalobah yiteguye kujoininga ikipe ya Como kandi aranabishaka cyane. Ikindi kandi kubera ko iriya kipe igomba gukina imikino y'Iburayi, yiteguye kuba yasohokamo akajya gukinira ikipe ya Como ndetse agakinira umutoza Cesc Fabregas mu muryango w'ikipe ya Como hariya mu Butaliyani. Ese Trevor Chalobah ikipe ya Chelsea buze kwemera amafaranga miliyoni 30, dore ko yamaze gutangaza ko ngo ari make yifuza miliyoni 40 muri Trevor Chalobah. Ese ubundi Trevor Chalobah uyu murebye neza ubona kwiriye amafaranga ngahe kugira ngo asohoke mu muryango w'ikipe ya Chelsea? Uraza kugenda unyandikira muri comment. Dusoza cyane rero, bamwita Benoit Badiashile. Uyu ni umudefenseri nanone w'ikipe ya Chelsea ukinisha kamoso. Ikipe ya Napoli iri kumwifuza. Ni umudefenseri urimo urateganywa huko ashobora gusohoka muri isama mercato, ni nyuma yuko bikomeje kugenda bigaragara ko umutoza Xabi Alonso abona ko adakwiye gukorana nawe. Rero uwo bita Benoit Badiashile ikipe ya Napoli yatangiye kugenda igerageza kureba ko yamusinyisha, iri kumwifuza cyane. Uyu mudefenseri arifuza amakipe azakina imikino y'Iburayi, Napoli izayikina. Ni nayo mpamvu hari guteganywa yuko Benoit Badiashile hatagize igihinduka bitabaye ibyanga ashobora gusohoka mu muryango w'ikipe ya Chelsea akajoininga ikipe ya Napoli ikomeje kugenda imwifuza. Nubwo atari yo yonyine, hari n'andi makipe ari kugenda akomeza kugenda amwifuza, ariko Napoli niyo kipe iri ku rwego rwo hejuru mu makipe ari kugenda amwifuza kugira ngo amusore mu muryango w'ikipe ya Chelsea. No gutegereza turagenda tukomeza kugenda tubakurikiranira tumenye aho biri kugenda bigana. Indi nkuru ya nyuma iri kugenda isoza nuko wabita Pepe Chavaria bikomeje kugenda bigorana. Nabonye Chelsea yatangiye kujya kuri uramu defenseur wa nimero 3 w'ikipe ya Newcastle United, Lewis Hall, nubwo ari former academy wayo ariko yatangiye kugenda imurebaho.
Pep Chavaria nyuma yuko ikipe ya Rayo Vallecano yanze bid Chelsea yayihaye, batangiye kugenda bareba ku zindi alternative option kugira ngo barebe ko Xabi Alonso yabona undi nimero 3 waza kumufasha mu muryango w'ikipe ya Chelsea nyuma yo gutakaza bita Marco Kurera ajya mu muryango w'ikipe ya Real de Madrid. Ndagushimiye cyane, ayo makuru na makuru yari mu muryango w'ikipe ya Chelsea. Cyo ngusaba ni gukora subscribe, no gusharinga, no kurikinga, no gutanga igitekerezo cyawe muri comment section, tubwire icyo twakongera muri cyo twagabanyamo ndetse n'icyagushimisha cyangwa se icyo ubona twagukora mu gihe gikurikira. Icyo nakwibutsa rero ni Dakono Muhondo Mwigi Merikire muri Bombe Diama. Mwagaje football is always my life na Dakono Rwago. Imana ikomeze kubana nawe, amakuru ya sport yo nakagaruka. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista, no bye bye.